Arroz y Pum, long time no see. Namun sayangnya, Mama rumah. Kamu kata ya, saya bisnis dengan orang, bisnis dengan dia. Orang itu malah udah makin rumah. Saya menolak itu video ini orang yang terjemah Samoa, terjemah ini Samoa ini fit, pusat ini sini ini terjemah pasal lalu susah orang menolak terjemah pasal Samoa. Kalau bukan masih kau pakai ni, pilih si mana? Ya, pasti dia tu dah film yang lalu si film lalu orang menbeli atau tu film ini tak macam ya, saya mau tanya film tu lah dia betul betul main pun pasti dengan Samoa. Ya, ini si film dia awak tak cukup saya. Pai mola musisi na tu tato au sa le la mole afro do lua e o le afro mo e o se tasino si la na tu lo tu olanga o tu pula tango tango ya ai me se foi ya si de mo man ya e tal foi na tato au Saya bersih, nanti sosial dia saat mulai Lakapi balas pun bukan dari tapi aku mau boleh aku mau buat, sebelum lalu si orang level cacau, mulai cuy, sebab si le mana aku perfect nasoya, bermain aku via itu, so le baru 10 minit final ya, ini cakap, ele nak cakap ele não escolheu foi a mata não foi ao vai na eu tô mulher falando do já levou lá tudo e então tu vivia de outra foi mas ele punha Samoa leva de trabalho ele punha escolheu meu vivia eu ele está mal Samoa está no fit e ao fit ele chima né está sama telefone também mas então vai mas suma ya massa Manu está no fit ele agora vai saya ada Lalu kita cuma lalu cuma fitsi mahu mani pun pasti. Nah, sebab kamu ada boleh ngai tahu cuma malu ini terus. Ana matulai tak cuma yang ele yang matali tamusan pasti ke Pacific Nations Cup sa telia tala isia manus musiana o isia ele matacon wa matuma vai na mano lipulia saya nai ya ufano la tu fatino ia manahonga o pulenga no ya Lena di sini asal lena siapa dia yang tak cukup lena ini saya boleh awak bapa lena lena tak cuma wilayah bodi kolon. Tu sepuluh puncak sangat pasifkan na lepas no natiti loi telon sama mai lectura lagi polisan yang tel o tatso place talu le mana pasifika yang Amerika foi elektronele na nisi na mai lupa ya o lisia
campaign la alu le zole di novembre Europa e pole avanona ma titi vai telo o place le nuovo Europa e fa come zona o le si vuoi avanona vai i combinations is pole avanona muline titi vai players umba e avanona mule pole la ni tsono fo ya also tsono fo on tu fa taseli tatso alma ma finalize aí e ela eu temos Lem si sinan tu le ta ro ta tu ba. Ni si ba ne fe fa le ya wa na ai. til vai fe fa le se musama tu suma ya mase til ya se tsara ma visita simples se solamente fe fa le ya male fi fallina molto game plan, game style e morire molto male, se vai su un talo non mai solo del Manu e difense le più fatte sia sul level molto attack e molto game management managing moni afal mali afal doile to gay per polisi vai na fi falle no le tolera na Samoa Era semua jadi pertama ia lo sudah baik boleh so ada sebenarnya jatuh oleh dia manusia kami tahu kita misalnya itu pas kita jangan cuy fak leh kita kenal apa yang kita mungkin kita no ya awal itu satu awal ya misalnya normal itu orang enak satu awal Basta aí na trava, tem agora, como é que eu chamo tem, e eu sou se então foi na lá para ter limitado, e aí você o le a matar o mato não foi na então aí uma patino e tu lá uma uluma então na aí o na malu e ter limitado tu não veio no tu fala e o lo fa pia ona tam fai fo ia i tono lava le Samoa ia bese le va fena ia man ki ia tu langa ia o le fatino ona tapena mo me uma ia lava sa ki mo lava tapena ia mo le awato ia mo lava i maranga ina i to ko mala i tu langa lu tau ko hiti yang tulang semarang ini, ia Malaysia o tulang apion ia fufuina oleh filauina o tulang o lai ia o vai na fatino ia kolima ia mari tau tono temo tano sana kapitau afala samtalanga i tono viti ia e se foi imitado il va fena ia ma o la fece ma loia e fitina to ia ma la to ni ai mesia o le telefone io tala to sia la to stava fiti ia e sa si ina le fu a fitina to ia mesia tu sa wai ia ma o traina ni tauna e fena ia ma tanto mau ia le rasa unia tumo le te Europa ia o le luminga na o fofola pene e toi foi mai toi ti mati ma tamu faile ia le sila sang ia fo ia fa kita ia mole ala iluma o le ale au i foi le tuna no fa kita o patino ia ai so au masi la vai fa pena
ai tolu lava ia o le au e le ili tau fai e tūlanga i le wā o le pūrenga o tam tā alo ia o le wā tama tā alo la tau ia o tūlanga mana ia te roa e tau tala rama li tūlea e atangi ai ia o lo le le tūlanga mawhitanga pūrenga ma tam tā alo ma vai ma pena ia ai na o vai ma lava o le whapretani o logistics ma ma pena te roa e o mea whaina fō ia pe aso le pule ma faitino le mo la ai luma la si la tu pule ngai o i tu la fono ia o tu fa fe mo fie tato to fa no ni fa fona ta al o i si tu la ma le va pena e si la ma o le pole ni si alo le tu ni fa fo e ono fa una o fi mai Papo por tato a le tu teu tala mai e tu le mana ki la ngia la tu ability o nei o tamati foi na ta si lo vai tu la fono le tu so pena so no tala le no mo sia no pa na o sa ta mo se se tu e fa bela e sa o tono tato non Samoa tu sama na maisia e tanta ano e fabricare e earn your spot tono non Samoa a mai foi tono e tauna so sani na fomo popo i le aua e le fa pea na allergy bro so sa le tono tato au e tai wa o fatirei ia the pool of players and kind of fili mai tato e tele ia e isi players e o le no fatali mo le avonona pe sui tamale o Fitzley Talo le tato fito New Zealand la titi le establishing la la man career le o mo la no to so talo tato au to so lo so to mo ne to me no to mo le tsinu o so fa le tsinu na mata to ne sa mo na pe no fa tsue le fa per su yo tu la fono ye no automatic ma tu ya Kalau tu dah mesti mana o ti tiro to ku le ka kita to lo ko si ono fa yo na fit le ka to tu le ya ko ya ke tiro la mori por la lo sono tutti i presidenti di Samoa sme fa Italia fa mai le vuole tutto talo an fa di tau sam no ia na fai e na avanza le lava se tai mi ta pena ia tutto lo ko pes ma tam sanare le celebrations cup e fa Italia sa o le voltato Kalapunisa in Samoa au sa o le international tests le way I se tai mi ta pena le atoia to players mo le interview so fantao le e compete to local players ma players like full time here players per macho Manu then fai termine tapina toita to players here ma o esa to no to le fai no social to come fa ile in final la stelle tapina to e to local players Kalau ini sini dia pakai membuangkan lalu sungai, yang lalu yang nak pergi
só se a bem. Ele não sei se sabe, não vai de novo, por acho que o cara fez mais. Falou assim, não esse capô, o silumar, o capô. Não esse mas se algo dessa de levar com isso que eu sabe não vai. O coach, o lei para o cara. É o coach. O coach Mercury. Eu pensei que se como assim, ele fai no fai só tala e fai a uma nova pro match o foi tele aí todo termina pelo focusar de termina para nova tudo na ya match o foi ele batom fai e fai não sabe você mana bahia e estamos falando uma lá so Samoa e lá pikiria pismo mon Samoa e do Maurício so focus on uma so torno aí não sabe so eu bem até já oficina o cara ia pro local lá coach já falou foi no campo carro e uma aquele lá uma por isso eu preciso olha vamos por isso ao ir pelo que ele era coach ele forward ele coach backline o vinho lá usou mas só quando ele coaching ele forward a lá usou ele coaching ele backline e fala comigo mas que com muito Manu yeah to Tuanaimato pai ao pulen o sonaya masele pai mato set piece ole scalamo male line out yeah ole coach forward so Tom Coventry le pai ao le blues e terminal forward coach the blues yeah o follow tana umanga on to know the defense coach really they fai un defense le ato yeah male le sit male Andrew Goodman so fai le Crusaders o ele vai no quartet yeah we mato coaching staff agora le pero para ya tulanga uma tu fai ona que só e fai me fatino lá to não legal ele é muito foi se upu fala ai au le pe fongo le Lakapi Samoa le ku kampena a ko e fiki pa ko e tana ri kau no ia na tana u pa na pa ko Nena eu me la fape nei pe la go funa sosi ma na sa mon atu le au fala ai au le fiona te telefono ia le pe ona e foi le malusi au tanto au ia mai sa talia foi tanto pulenga ia ma tulanga masani la vai e ona ia fa malusi au fa sui le lo wa fono l'officili ia pe foi pulenga le Lakapi Samoa ia pe foi ona ia i fiti e sama futa ma le fiona ngambasa ia fa sui tanto fa ngamalo ia tena ne foi tu punta mali sa mo tu lang falupe e tenta le kalesia ia manela mo e piona ia ile ha mo fa fe agua Pacific tono usuma ia ne sa wai mane ia sa mantu fa lutu fantasi ma futa fantasi ia na ba wai foi le ma fanfana no le tu lang no ramo ia piona ia ta musana ya la kusimu muri ya mo lo tu le te mama no ya are you happy with what you getting from what you do am I happy yeah right now I'm happy but
get satisfied. We have a lot of work ahead of us, and we're happy that we can bring the cup back to Samoa, to our people. But I think we're also very aware we have a lot of work to do, and we're excited at what's ahead. So we've enjoyed it. I hope the country's enjoyed it and continue to enjoy it, and we'll keep working hard to ensure that we keep improving and not just rest here and be happy with where we're at now. Are the boys happy with their rewards? Very happy. The boys are. I'm happy for them. The boys worked really hard, and we were able to come together in a very short space of time, and they all I asked from them was to put in a performance that they can be proud of, their family can be proud of, and their people can be proud of. And if we could do that, regardless of the result, we would have been happy having the cup. Just a little bit happier. An official outing for you guys, Manu, for the win. If there was one thing you would take away from this series, or you guys have learned as a management, coaching, playing for Manu Samoa, and now coaching for Manu Samoa, what would it be coming out of this series? Biggest learnings, there's a lot, and we debriefed the campaign, and there's a lot of learnings to take forward. One of the biggest learnings is that we, whilst we're always looking for what to improve on, it's important we recognize the things we did well, and I think everyone in our management team has a real clear understanding of their roles and how to carry out their roles, and making sure that we keep our vision of where we want to be at the forefront of everything we do. I've learned a lot in terms of our players, in terms of capability, and who's able to carry this team forward, and some players have put their hands up for Rugby World Cup next year, and it's very exciting that at the prospect of where to next for Manu Samoa. I think that's the exciting thing, and I've learned that I may need a new team manager at some point. I'm very happy, and we'll take a lot of learnings, especially in our own operational side of things as a management. But we're very happy. Is this a couple of hints that you're going to bring the World Cup home one thing I always say to our team is make sure we stay present in what we're doing. Let's not look too far ahead, and our focus is just on representing, inspiring, and giving our people hope. I think that's what guides us. That's what we aim to do every day. So we'll focus on the things we can control every day, and whatever blessings God has in store for us, we'll gladly take.
Mama mutapua inga mutata Manu Samoa. Lewa tini tata whamoe noe mo i kona manui. Mone whamaro naka. Mane whaktai. Hey, Siongi, le wa mal kare le milia le okol maliu ya aliki. Mama, kiro ene ko mika. O free go de mea. Oh yeah, yeah. Yo mama. Papa ngo pia aliki me uma. Senga lo kangwa o mire balu o. Pai ufa ko mopsi. Au ngo amsi. Fa fere no na mesa. Ore makakalo ngo amsi o le keshi ole aliki. Talofa aliki sana mai. Ko kona chiki kele. Vili mai loa e au noa masetsongi. Aliki Wholesale. Kids find any opportunity to smile, and when they smile, so do we. At Colgate, we want every child in Samoa smiling. To all mums out there, encourage good brushing habits early on. It only takes you 2 minutes to teach your child how to brush twice a day for strong, healthy teeth. Come on, mums, it's you first. Start a healthy habit with Colgate today.